Timor-Leste niu kun rasikan hanesan viagem ida nebe naruk no todan tebes ho vida barak maklakon iha luta ho di libertar idobe em Timor-Leste. Nemak visão no princípio político ho Hanoi ngatu fone naing no matang moris pamalum plano ação bau kun rasikan iha tempo ocupação nian. Iha luta libertação nian itaniara em Timor fahe ba região hat mak hanesan região ida nebe bolu honaran região Ponta Leste ou região Funu Banafati, região Rua, região Nakroma ou região Central no região Haksolok. Firmai reinício de cada cianulo, estabelece tan região hat, nebe fahe ba fronteira norte no fronteira sul. Telespectadores Yemen TV, City Feature edição nenulo resinida, equipa produção City Features Yemen, Selorita bot sira bahateni história balun husi malu resistência sira, nebe oferece uma fatinka uma hori subar comandante Xanana Guzmão, hori halau serviço resistência niang durante fulantolo e hatina reunida tusia sianolo. Uma abrigo nei haturi aldeia Riamori, suku Sorukrai, posto administrativo Ainaro, município Ainaro. Fatin nei ha tempo ocupação Indonésia, conhecido liu honaran região Haksolok. Dia telespectadores, atu hatene klian liutang kona ba história refere, equipa produção Yemen, e haona fatin uma abrigo Sorukrai, fatin nebe comandante em chefe das falintil subarbai hatinan tolnulo resin lima liuba. Basicamente, primeiro apresentadora City Feature, Abrilia Fernandes, cidadania Uluk Honaim ba abrigo uma Sorukrai, senhor Zil Araújo Martins, o código Lemorai, nebe iha momento neba hanesan estafeta ira nebe oferece nenhuma hori subar comandante em chefe das falintil Kairala Sanana Guzmão. Olá lovely guys, hamutuk fila fali ho Abrilia Fernandes iha programa City Feature, Cidade, História no Resistência. Iha episódio dane equipa City Feature viagem no município Ainaro, atulori tabot sira bahatene História uma Sorukrai. Hanesan abrigo ba comandante-chefe das falintil Kairala Sanana Guzmão iha momento resistência. Hakara katu hatene kleang História uma Sorukrai na fating acompanha a minha viagem ba iha suku Sorukrai. Dia lovely guys, agora dadang how iha ona uma Sorukrai nebe sai hanesan fatin subar ba comandante em chefe das falintil Kairala Sanana Guzmão iha tempo resistência. Iha ne how cidadania ho senhor Fernando Lemorai atu hori haklean liu história idanenian. Senhor bele fahi toang momento na ba comandante em chefe das falintil maiha uma idane senhor forma uma família. Momento no ba senhor niawang hira. Bawan sana situlo nain yan mate hala nain hir. Então momento na ba ne senhor niawang dane be magaboto na. Wan dan arja kinara sudah Silva agora hala mana ya kas hala kasa. Ida Carlito da Silva iha serviço agora ya museu. Ida Anastasia agora ya saite ba ya Australia. Então momento na ba ne sira hatina hira mana senhor. Sira tinan sira bot sira gan tinan walo tinan itu walo sana ida bot. Aki keruan kal tinane malu tinan tolo. Senhor, hareba desenho dane momento na ba umay dane hanesan kios. Sen umana mi hela dunia ne am loke kios ya ne. Hanesan estafeta ka clandestina ida iha momento lutanian. Nebe subar comandante das falintil Kairala Sanana Guzmão e a momento na ba senhor bele explica kleam ba telespectadores Yemen e harailara no reliur hodi hatene ni história ne lauensa, faz favor. Mentalidad Maya 90 para terma ba 91 debe mau dia ne 91 mau di sai ba dili lagi momento tama ne ami saya kalinistin ya laron ne ami nain ruam basor asoro
mau sanana ho ne skolto na itu. Skolto ida naran. Navilan ida naran. Malkia ida naran. Lasudu sirna itu na maklor mai entrega ya men na duan liman. Ni umento mai mas abri bang para hela. Informasi utama mai be amak. Hadiah hela rai kuak. Udi mai hadiah. Ben langsung ambil di Subariane. Terus Subariane nasa kona ba han hemuna. Mau lah buat ya. Kita kolek claro momento na difícil lah lima. Han ay di tahan. Han ay perin tahan. Ami pat tak pulu we. Ihai laro sana. Balu sidak manggal. Mai te amna doa hamoto ka. Ako mau makan hamoto ke mau mati. Então, momento na ba, Senhor Comandante em Chefe das Valentil, maiha, umaniha satina, no saloron. Loron maka abin tambah ni bek bam ne ami kolek claro momento ya jurnalista mai anemos tambah tanggal 6 ladun hatene. Sim. Ya. Mai dunia 96 tama dunia mai ane ambasi miana. Terus mau na termasuk Maria Soro. Mau kono sai ba. Difícil de teres atau bala dia patila dia. Então sira fila fali su Soro mak mai subar paliane. Então, mai então, senhor, momento na ba, Comandante-Chefe das Valentil, maiha umane iha tinan rihungida tu sia-sia nolo. Dia senhor hanesang umanain iha tempo na ba sese maklori Comandante-Chefe das Valentil mai hane. Lori mai ne makan sawi na watete forsa na inton. Ida lende, ida lasudu, ida malkia, ida nabilan na ito. Comandante-Chefe das Valentil subar ya fating idane iha tokulang hira mane. Fulan tolo, ita kolya claro na fulan tolo. Ita labela inventa sasano. Então, depois de fulan tolo ne sai husine ba fating selo sema klori sai husine. Sai husine emanain tolo. Emanain kalhati ra makmay loro sine. Ida Zeroni Matevia, Parlamento Ulo, primeiro Parlamento Nacional. Tir Vale, emanaman nila Andorinas, ni makarya la CPDR de Telia, sore na ba. Ida naran Faulino, emane Ulok Pamampraja, ida Mistri, Jose Yasoro. Kokotan mau nila nila, mau nila estepeta ida, mau nila maklore mau badili. Saitama patpatip sana mau nila maklore, mau naran Armando Ramhan. Então, senhor, durante fulan tolo comandante em Chefe das Valentil, ela ia fating dane simak prepara hahan. Perikuan magparpara. Perikuan humana ida, agora mate hutona iya dili. Perikuan humana ni naran saida. Perikuan nara Bernardina Ros da Silva, mana ne maknara Fernanda. Mana ne Bocau Binlali. Dia senhor, ter informação ne BGMN hetang katak, momento na ba situação difícil teves, o hira inimigo tu descobre kata comandante-chefe das Valentil kairala sanana subariha. Fating idane, maybe senhor hatetem ba militar sira katak comandante Shanana laiha. Itala conhece nia quando hetang karik bapa sira kartia. Kartia tia, no batne ta kolya claro. História ka informação idane los. Então o senhor bel conta. Bele. Ok, senhor bel conta klian. Mentene kan au hansa bin how we hamosala duti ya surinwan. Mentene hirak ne toso tu. Nebe famosa la tosi a sore ne. C'era holate sigaro kios ne. Holate to be, c'era bahu su au. Husu modo dan atau sosa modo. Bapak, kita beli daun ubi dana. Daun papaya. Daun papa labele. Aku mau tahu kalabi. Mau tahu. Antau dan Bapak. Karakan bapak sira kudet ba. Kudet ba. Agora sira kudet ay farinatan, ay dilatan. Membuat kal hapu kala mi halaran ne. Membuat kal hapu kala hosi suri me. Kanto idane. Mam kal hate kala sa. Asa khule ho nak deda. Tahu be. Masana komesa husu na be. Yani mare fretuing kala. Ode bapa. Fretuing ane be.
Seperti ini ya bapak sira hokila tantau la babuka bailar sana hare ho ya. Antau nia sira jangan pada sana. Be yani mak be apa hetana senana kalai. Udah apa senana na ulate ne dah. Imi hokilat ne babuka bailar ho ya. Senana ne mak struggle sa amin ne. Dia klaim babuka bailar ba ho ya. Masa kuliah mana bin au nak dedar. Ho tahu. Momento ne. Tambah ita ema putan ita tahu ita layala tidak ita tahu. Antau maun maka oh sekolah tu ya larang sekolah tu naik ruas super ya karai kuan ne. Nebe tahu be kuliah masih tak tahu kalau anak dia darlos. Momento ne mami asa dunia mak be maun wari saya tebai hasoro di bawah tadi ini. Diak a Senyor Fernando Lemorai hanesang nain ba uma ka fating idane bele husikela mensagem kalia menon rumah relaciona ho fating história idane. Nela história idane laos kona ba nain hau mesaklai. Nain ba Timor Leste toma. Nebe rai makne. História fatin makne. Sekarik mau buat sirah hanoi ba hadiah maku mai da fo ami ba ida nambele hosik ba be batnya sainu da restore ida ba nasan Diak telespectador GMA itarona na história uma sorukrai kusi Senyor Fernando Lemorai história dane interessante tebes atu hakleang litang konaba história idane Tirmai ta sibada house sibada da lia ho Senyor Nabila hanesan escolto comandante das Valentil. Mas be ita assisti lá publicidade balon Tirmai. Depois de dar a lia ho Senyor Lemorai, basegmento da rua, apresentadora City Feature Mos se conversa com o Senyor Soriano Barreto, nebe conhecido liu Honarang Nabila, hanesan escolto ida ba comandante em chefe das Valentil e ha tempo susar nialarang. Dia telespectadores Yemen, hoje tarona na história bada kusi Senyor Lemorai, kona ba banhira comandante-chefe das Valentil kairala sanana guzmau mai subariha abrigo masurukrai. Ihane hausidada lia ho Senyor Nabila, hanesang escolto comandante das Valentil. Hori hakleang liutang história processo ensa lori comandante-chefe das Valentil kairala sanana guzmau mai iha abrigo masurukrai. Tira informação nebe a equipa produção Yemen recolhe a kata Senyor Nabila ho escolto na indruatang maklori comandante das Valentil kairala sanana guzmau mai iha abrigo masurukrai. Informação nelos kala senhor. Nós. Ni processo lori comandante chefe das Valentil mai iha abrigo masurukrai nelau ensa senhor. Ya, desculpa também tempo ida neba iha setembro iha 90 Sim. Setembro, outubro, situação manas liu. Ya, setembro jornalista Roberto maiha sore loron data aula tene. Tambah momento ne hau ho kolega ida naran Malkiat amnai dua nia direção manfahinyan. Sim. Atende informação husine ba. População husine prepara kodi malayane basore. Ida ne malayane tob kalani de ne ba da desan ne fila sila kompai na hode mai fila hau honia Malkiat amnai dua si atende hela. Lorai kamre fum fila den malai liuti ona am tende sorte. Aida ne ema descobri pronto. Ne batelang hira kal sanulu sin hitu makataka hene. Hataka hene force hene be. Mumkari hotu. Sira parti hene ersia un haksolok nian ye hotu mamelau. Wakatos beranse feras. Hau ersia un nakromanian. Mai be hau mai atende au ne Morris. Au ni Saudi, tambah ni Saudi inimigo alisa hau atliu. Ne maka husu lisensa husene ba. Katua presidente Riak Leman ho denoting ihane ba sira si Morris kali ida rua mak husene ba husene la iha. Ida ne situação de pisa lantau katua sbane be. Ba soro ia setembro tama outubro ba ema tu katua sia soro. Are soro nia. Ne tumpali mai labo katu kumisari labo ko tan ida
narang Carlos Samtali sirna lori katuas tumpali mai dan agora iha nabala dia katuas sir berliku ho Felix ema karte ona heleter nem kam lori pali katuas mai ni auden pei labotida mai entrega hia hau lian timur mate tiona dia saiba nia kal nia turistika insya makane ka ba entrega ni inimigo tiru mate tia inimigo tiru mate tia comandante ni agora ema la iha so malkia amnain rua de pronto amnain rua batan la sodor amnain tolo hodi katuas hakiduk de saba fohlolon ba iha so otobru novembro na fatin hela inimigo la fofatin raihun ema kola hutu agora tahan hamla hamas la bele depois haruka dabar ikintau ho ne bin birosa tunta mai Sim. tama mai mos ema la fofatin na fatin Nesir na ito tun mai dia 16 Novembro. Ema poin loke uituan tuirai hune loke ituan poin ia dia 20 de Novembro am nai hiramas tam. Então, senhor, momento comandante Xanana mai iha abrigo Masurukrai, senhor Sira me acompanha mai. Sim, am nai dua duni. Ida mate tia la sodor mak seyana ba. Ami katuasnya konfia vela população sirene. Itanya maluk sa agora mate hutuana. Ramhana, Matias Soni, Likihare, motan da Bonifacio mak seya dili. Garanti dane atu força faliga atu comandante faliga katuas maka aten. Okay. Então, senhor, momento lori comandante chefe das Valentil mai abrigos uma Surukrai ni processo lori mai não insar. Ne processo makidane. Agora situação da dia. Produção den ami berani mai de. Depois ne sila makbasimu dunia mai hene. Depois mak kode buka fatin. Buka fatin haru kaitania mana ida ne ba ne mak istafeta. Ba liga katos Jaroni, ba liga katos Manel Quintao Andorin smate teona, ba liga Amo Francisco si hadiri. Sim. Ligado ho ida ne metentia ne ami sugar resorene ia dia 20 Yane ia Janeiro dia 27 mak ni haruka hausai dia bahau ne fatin. Bati ya uma ida katuas lemorai ni yang karaik ne. Endo ya naba. Ne disloko bah naba pronto sira soro mai simu ene ho disai soro. Ia de 27 de Janeiro. Hausai ha 24 de Janeiro. 91. Então, senhor, momento senhor Sira lori te comandante Xanana maiha abrigo uma Surukrai, senhor Sira na fatin assegura comandante Xanana ihena vaca, senhor Sira sayona babuka fatin selo basuar. La ami ia dunene. Sim, na fatin assegura. Assegura na fatin. Assegura na fatin. Agora força lá ia. Amne do assegura na fatin. Depois segura fali ami makane. Itane malu Sira perintah clandestino. Gira nemak buka dalam dan agora fatin hosene ba mamu pronto. Ne hodesai. Então, senhor Sira assegura iha comandante chefe das Valentil iha abrigo ne acompanha ho kila to arma rumah. Kila te. Ami dan sene. Ema karnya ami nai dua sisa mate população mate ka oi ne ami laten. Também inimigo hela na bane. Então, senhor, depois de comandante chefe das Valentil Kairala Sanano Guzmão iha abrigo uma Surukrai, depois de sair si abrigo uma Surukrai, sai faliba fatin selo, senhor Sira maka acompanha na fatin Sei. Selo. Idane ni haruka hauta mate bila. Sim. Dia dia tama atau haruka la sodor. Auden mau la sodor la bela. Ia de 21. Dan nusa. Auden bau kau nos walu se makarutu ya maulu ne ba. Ia 20 orang. Se ita haruka la sodor bai mahatene tadi. La subar ya soro Surukrai makruane de. Dia klit itnain tolu saitia. Dia anli la bele ono. La dia bokan la dia. Antau la dia pronto itnain tolu mate hane. La sela dia. Depois ni Hanoi insya dia 22 ni bapali. Ni muda kalan ni dolar pan. Omak ba. Asen mau.
Au time hau bahane antau susat diona. Ne susat. Au tambah Indonesia ulah koi rewen. Tambah ni marka hau ansa kuda ba ulah koi. Ni kila mai mata ben. Bau kita no katus tas. Au hanan mau dia bindi tresnya ba pali antau mau dia makau ba. Au ba makana la bele hene tu sebuka pati. Mas fatin metin ana. Metin ana. Então, depois de sair o abrigo, uma surukrai ba comandante-chefe das Valentil ba sugar fali henebe. Ya, Armando sirane mate hutona. Ala sira ba segurança sira kan ikatua sira sore. Ya, sir sai tesi kene. Ko di bahia soro. O labari kenan daslero nia uma ide be uma ide krai ne subarene kala semana rua ide hansane fin muda ba uma. Ya bahia ne ba ne informasi lau insya na amin tregona sira. Na sira maka responsabilisa. Anesan alnia ya maluk veteranos kolia de hansane. Dan senana tama bila ba no posa ide lai. Posa maka pulsau. Nain rua dit maka kumpai na hode ba pusau di simu. Dia telespectadores de Yemen, itarona na história processo em salori comandante-chefe das Valentil Kairala Sanana Guzmão, mai iha abrigo ma sorukrai, kusi senhor Nabilan. Turmai, a cidade lia o senhor Nicaragua, mai veita assistir lá e publicidade balon turmai. Telespectadores de Yemen, basegmento ICUS, apresentadora cidadania o senhor Antônio de Araújo, honarang luta Nicaragua, nebeia tempo difícil, nessa força guerrilha ida, minha responsabilidade makhalo monitorização no observa terreno, ao mesmo tempo halo combate a sobre inimigo sira, o enhira comandante em chefe das Valentil retan cerco o inimigo sira. Dia telespectadores Yemen TV na fating hamutu koami é programa City Feature, Cidade, História na Resistência. Dia telespectador ihane a cidadania hamutu com o senhor Antônio de Araújo, narang código Nicaragua, nessa força guerrilha. Ter informação nebe equipa produção GMN retan katak senhor Nicar ho escolto na rua maglori comandante chefe das Valentil Kairala Sanana Guzmão mais subar iha umay dan nene los kalai. Hau hakarakato idane kalian liu laos hau makalori mai subar ihane mai be ulukne hau ema força guerrilha. Ihane komanda kona ba ida be clandestina niniane comandante ida narang Lian Timor. Nia mak seksão clandestina toma conta ida be ihane atu subar be mau senana ihanemos orientação hamoto ko Armando Fitung hamoto ko Mariano Likehari ne be maka mate teona sira na mate hote teona hau hanesa monitoriza ihane ba comando hal mobilização dehan ba harelai katuas barona informação katuas nenian oke hau mai hane barona tambah maioria ne hau makiane familia makiane duni tambane be hau comandante sira quando haruka hau mak mai hare mai monitor hela hane mai be hau latene mau sanana sira lor ba subar hane be hau latene mai somente sira hatene det kata katuas subar hane botne katuas uluk subar hane sigreiro teteves qualquer soldado sira anesa ami Valentil mas qualquer ida lahatene los katak mau sanana ne subar hene be oto tu lahatene so comandante sernet so ida be ligação atu mai rona informação ne det mai rona informação mas mai rona det ia be clandestina sira ka o mai rona e comandante secção clandestina ne o assistente política da agora naran se solerai se ela leten soro mai rona tu irete hane ami fila ami laos mai tau quando hanesan tempo nebe maka ema buat rumah tu mai gani atu saio na liur maka orientação rumah ligação ba até yang kata agora mau senana atu sai ba hasoro idane ba então força tem que ba tau segurança para abosanana ho emana tu kolia também nema kami foi mai. Então, durante comandante-chefe das Valentil, mai heidane senhor hanesang observa det monitor. Sim. Então, depois de comandante-chefe das Valentil, sai o sifating idane senhor seina fating sai hanesang monitor. Sim, sai o sifating idane ami hosi kona liman tambah ne nia halai nia subarona hevila. Ne subarona hevila ami labre tutuir ne clandestina sira maka
tutuir ba rai segurança e ami monitor informação det ulukne halo ligação surat hakerek surat ba mai det ba hira kato sanana bati hadili na ba mas hakerek pali karta fila mai kata kawi na ba mas ami lahateno na ami força ne somente mai simu karta idan sini amplop metin mis am lahatene buat saida hakerek kalaran ne so ami lori ba komandanti kompanhia Sira anesa saida komisario Sira mak bele les buat na hare buat idan ba depois na fuatene saiba ema be komandanti buat sernedet mak agora katua siana ba ami somente monitor det kata ni hane be mak problema ami tem que ba buka tuir nini subar fatine tambah saida mak problema idan Momento comandante-chefe das Valentil mais subar ya fating dane se makasegura relação comandante-chefe das Valentil né. Ulu ka subari hane seksão clandestina lor mai entrega doni ba Fernando Lemorai buat ni didak ne serviço mai entrega hane ho população lubukida hane ia bairro dane maka rai hela segurança bakatua si hane wa hira momento idane se iha informação banimato husu ne magi husu lolos ba nabilan tama momento ne nabilan katos fosai husidane hori be taka inimigo ne be ibung kuak ne ho katos ni kilat haruka babila hori takatia buat ne situação da mana step tebe sona atu be hanse matu descobre então katos haruka nabilan ho katos ni kilat bate bila para bele takate buat ne para be alivia ne atenção ne para katos saite husine saite husirane depois be bai hene bene so Sira hane sa uhe au te mene la sudur alende nabila sira makatene idane tamane hau kolia to hau nian be mak hau liu badet masa sira niane depois sira mak explica idane kata seluruh bai hene be ne tama ulukne responsabilidade ba mau sanana nene ididak ne responsabilidade amine responsabiliza ida quando mau sanana subari hene be make maser ku hene ba ami tiru malu ohin semana ida ka fulan den larana ami tiru malu det para atrapalha ema inimigo ne atenção ne ba ami para nível sai fati ne be maka maser ku ne ba Dia senhor depois de comandante-chefe das Valentil sai husi fatin ida ne ba fali fatin selo escolto ser ne be acompanha acompanha hokila to arma ruma sim momento sai sene saya sene so la sudur mesak retana la sudur mesak maka kala hori hane ba lahani ba saya hane saya bate abrigo ai de la okir ba palika subar ya ba ema ser ku ai de la okir ne ba hori ba pali abrigo lor manas hori ba ya soro fatinda ya soro ne ba naran fatu kuak naran fat perlik depois sinaka mak mai tulan tehne lori ba lahan ini ba idane foto na amila hatene katak mau sanana ni hane belos ne maka arte ni tempo ne ba momento ne ba so la sudur mak tutur to hotu la sudur mak nesa segurança de escol tu ida kalan to ba hamotuk hader hamotuk hemu kahan la sudur maka responsabiliza los catos. Dia telespectadores de TV e torna a história bem interessante teves o senhor Antônio de Araújo honaran código Nicaragua. E a parte selo liderança comunitária Suku Sorukrai, senhor Reinaldo Soares hateten katak autoridade local Sira ihaona plano no hakarak promove lutan fating resistência ne, mas be parte Suku Sorukrai lai hak bit mesak hori hadiah mas bem hakarak recomenda para ministérios relevantes precisa tal prioridade para fatin turismo Sira, também comunidade Sira precisa ter estulun, hori desenvolve dia cliutan fatin histórico ne, hori bele atrai visitante local no estrangeiro Sira. Oke dia kan fatin histórico nebe membuat kerelasanan uluk subarba fatine agora hanaran tona Parque Nacional Kerala Sanam Gusmau ya suku Surukrai ya ami ya plano maka unsa tu promove ka dia kliutang fatine be maka membuat uluk subarba mebe kibit sukunian lato prat bele hadiah mesak mebe ami hakarak rekomenda ba estado lili governo
anu sebele hadiah Fatin sana para at bele atrai visitan serne be husrai liur kala rai laran at bele mai visita Fatine ane sana tuir husi AMRT Atau katak Fatin label halu mudansa tinggi uza originalnya na Fatin sakar halu mudansa ya Fatin seluk para yang mai visita karek bele sada tapi Fatinnya sirdan label halu mudansa tinggi lauturnya original di dulu para kontes histori karek los dun katak Fatin dulu super membuat sanalnya magidana. Ok, lovely guys, ito to assistio na História Abrigo Uma Soro Craig. Nebesa hanesan subar Fatim ba comandante-chefe das Valentil, kairala sanana Guzmão iha momento resistência. Iha tinan rihungida tu sia nulo. Espera katak ho programa idane, belesai hanesan inspiração ba ita hotu, liliba joventuri sira, atu na Fatim promove itania Fatim turismo história no resistência. Ikus liu, hau Abria Fernandes, a equipe nebe serviço, rato amni obrigado wine e adeus.